abahazi b'ekigombe kya National Unity Platform abakwasirwe ebiro 11 bagazibwa rumanda mpaka omwaka ogurikwija 2012 by'okukubanza 2026. Aba bari aha mishango y'okuteganisa DPC Wambara Kenneth Kabwigo omu kukora emirimo ye obu National Unity Platform yabenesherera obushaki omuri Mbarara. Banyakwatwa bakahayo kushaba kwabo kuba bemerera bitera izooba koti y'idara ry'okubanza yabebembiremu omuramuzi Alex Baguma yahaye ensharamu yayo nuko kushazamu okwemererwa. Omuramuzi Alex Baguma yagira ngu ebihandiiko hamwe ebindi bintu ebyabema niburaburamu ekyo yagira ngu bayemererwa nibaba bari omu mikono etahikire nuko kuhayo ensharamu y'okushazibwamu okwo kushaba kwabo. Decline the applicant's application for bail. To avoid any further delays, this court hereby orders the prosecution to immediately disclose to the accused persons or counsel if such disclosure has not already been made. And to summon witnesses without fail for prosecution's case hearing scheduled for 12 January 2025 at 11 a.m. Musasire arani orupurida w'abanyakwatwa yagira ngu tibikirizana no kusharamu kwa koti ahabwokuba tibikirizibwa kugira icyo bagamba. Twahotokerizo bakurikiza enjwamu y'omushango y'omuramuzi okushaba kw'abantu abashaniye kwemererwa kuko ekyatangaza abantu yashatu nabona abashaniye obwema omuramuzi yagira ngu boona tiine wayikiriza ebihandiiko byona ekintu kitutikirizana nakyo kandi tushaba abantu betu abari aheru ababirebeje kwemerera abantu bagira okuteeka tuza kubona obwire tugaruke. Tumukunde Joshua urukura abanyamateeka bw'ekibiina kya National Unity Platform mu Burenje bw'Izooba nawe yayireko butashemererwa n'ensharamu ya koti ahabwokuba ebihandiiko ebyahwirweyo nigira ngu tibiri mu nshobi hariho n'abasibe abatabereka orubaju orubakugwamu. Abakiyo mu kihome abahembarete papura kushanga omuntu ija ayine abema babiri ayine original ID ayine ebara ya LC1 na nabema benyine bine ebara za LCs bona babiyemo obwema. We omuhagizi wa National Unity Platform Kyagulanyi David yashobora kuba abina amasiko go kutunga abantu babo bite kitabasika akugereriza oberi ebirabiri na bibiri twine amasiko mingi kugira ngu abantu bakurekurwa omu koti konka kitakutangaza hariho abebesimbire ahabwa MP bwa Rwampara abakyara babiri bo bari kwirwe kandi bari yamushango nuko gumwe. Amakuru agagasha kwa Ian Kankwasa abwa Tayari West. Nanyenda sigana mukara ntwamaga kubatwara kandi nyina mukutwara